Horas, selamat pagi. Bapainang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Malah suburta boy sesehanami nasyam bani panorosogoto ni jape nasyam marianan marhite rigapan siganu pari bata. Paima ijalo hita hatani ne bata martonggo hita. Ham Tuhan ne bata bapa nami na marhabang seno atas. Puji-pujian apa terima kasih ma isombahkon uhur nami hubamu. Bani ganup biar layakmu narup icalo hanami bagas parguluhan nami. Bani panorangon pe malas tumanggur nami. Bani selipukah kanami parguluhan nami aktivitas nami. Tak-takon hama hatamuin ibagas ur apa pikiran nami. Asigabi suluh nalaho manorangi parguluhan nami sa ganjang nerion. Ase tarbahin hanami tongtong makorjaon horosuh ni gurumu. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo nami. Amin. Oras batta bapinang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus rigapan siganu pari batta sadarion Sabtu tanggal 6 November 2020 sada. Aima tersurat bani buku 2 Korin bintu sada ayat 20 nama katahon. Ai sagala bagah-bagah ni nebata marhitehon sido ai saut. Halaniai marhitehon sido hita makatahon amin. Bahen hasangapon ni naibata. Totu haganu panduhita ongga mengalami bapainang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus asomanta nalang manopati janji. Sonahado pangahapta anggodong hasoman namar janji tapi lang ito patini janji ni ay tenetot tu adong rasa kecewang burit niuhur bata bani hasomanta. Tapi maningon pakai botoh kita memang sonai mabiak ni anggo kita colma. Rado tene marubah, rado tene homani lupa hubani aha nadop ongga ijanjihon. Tapi marhitihon ni hata ni nebata maningon perlu idingat kita. Bahasa lang masa ay, lang adong terjadi ay, lang jupah kita ay anggo bani naibata. Ay maase anggo bani panorang ondas ku bani detik on. Adong pangahapta bagah-bagah ni naibata janji ni naibata songon nalang igoki ibagas parguluhanta. Sa sitong ni lang ongga naibata tene laho manahan-nahan janji ni atape seng ongga naibata lang pasaut kon janji ni. Hama ase perlu ibotoh kita. Marhitehon ni renunganta bani panorang sogot nyerion. Bahasa hasasaut ni bagah-bagah ni nebata. Hasasaut ni janji ni nebata. Aima marhitehon ni Tuhanta Yesus Kristus. Aima ase ibagas parguluhan taon. Talup ihapor sayay hita. Asiboy saut bagah-bagah ni nebata. Talar bagah-bagah ni nebata. Ibagas parguluhan taon. Langkah na parlobe na maningon si bahenonta. Maningon duhapeni. Parlobe hita. Manjalo jana porsaya bani Tuhan Yesus. Tanpa langkah na parlobeon. Langboy idah kita. Langboy ijalo hita. Langboy idaihon hita. Hasasaut ni bagah-bagah ni nebata. Ay maase pardete hita parguluhan ta sigano pari. Mase sipata ra songon na lang ipasaut atape lang isuhuni nebata bagah-bagah ni ibagas parguluhan taon. Sitong ni sedo nebata nalang pasaut kon bagah-bagah ni ay. Tapi maningon pareksa hita. Sona hubungan ta pakon Tuhan Yesus. Anggo maseda hubungan ta pakon Tuhan Yesus, totu ijaima lang boy be ididah kita. Sonaha nebata manggoki bagah-bagah ni hubata.
halani marhitehon ni Tuhan Yesus do boy saut haganupan sura-sura ni nebata, saut haganupan bagah-bagah ni nebata ibagas parguluhan taon. Ay maase napaduahon maningon pardiatehononta bahasa marhitehon ni Tuhan Yesus do humani boy ibagas 10 tahun hita makatahon amen. Artini ay ibagas Tuhan Yesus langadong tene 2 pilihan selalu hata amen pasti iya. Artini ay bagah-bagah ni nebata ibagas Tuhan Yesus pasti jana amen. Ay maase malas ni hurta sanggah membahen Tuhan Yesus tetap gabe Tuhan si paluah bata langadong bagah-bagah ni nebata nalang amen amen do haganup. Ay maase ibagas parguluhan taon sanggah rapakon Tuhan Yesus kita nita matotap bani hata ni nebata amen pasti matongon Tuhan saut matongon songon na hinarusukon ni uhurmu janah napatuluhon maningon pardiate hononta bahasa hasa saut ni bagah-bagah ni nebata hasa saut ni sura-sura ni nebata ibagas parguluhan taon aima bahen hasangapon ni nebata. Aima asimaningon pakedo kita bapainang laho mangidah hubagas parguluhan ta si ganupari ulang onggah hita lupa jana ulang sopat lase uhurta bahasa ahape bagah-bagah ni nebata nadop igoki ibagas parguluhan ta maningon gabe hasangapon doai bani nebata. Ay maase ibagas sa ganjang ni arion barang ahape na duma iranggihon hita barang ahape na sihol iparaya kita barang ahape na sihol ihurjaon hita nitama rappakon ham Tuhan amen rappakon ham Tuhan pasti do jupah au malas nihur sa ganjang ni arion janah pake ontama haganupan na ijalo hita humbani na ibata bahen hasangapon ni naibata amen martonggo mahita. Terima kasih ma isombahkon uhur nami bamu Tuhan marhitehon ni hatamu nadok mambubai manorangi ur apa pikiran nami malas matongon uhur nami bahasa ahape tongon nasinurahon ni uhur nami hasasaut ni bagah-bagahmu pitah jupah kanami tongon marhitehon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si paluah kanami halanya Tuhan ajari ham hanami tongtong ase lambin martengir nihur janah mengondoskon gulu kunami pitah hubamu marhitehon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si hop-hop kanami ase ibagas saganjang ni arion pe ajari ham hanami tongtong Tuhan bani haganup na masa tetap hanami makatahon amen bani hatamu janah barang ahape bentuk-bentuk atape pasu-pasu na jinalo nami sa ganjang nerion pake honon hanami main tongon Tuhan pita bahen hasangapon ni goranmu ibagas Kristus Yesus Tuhan si paluah kanami calo hamane bapa rapakon tonggo namion amen. Oras mahubata ganupan bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat marweekend, selamat marquality time. Jana ulang lupa. Selamat malam minggu mahumanihita. Ibagas malas nihur nahumbani Tuhan in. Oras shalom.